abatura b'ebyaro bishate bya Musandama y'okubanza, Musandama ya kabiri hamwe na Musandama ya kashatu nibo bakwatanise kutandika kuhinga oruguuto oru kugita ebyaro bishatu byona. Ebyaro ebi nibishanga omugombora ya Musandama omuri district ya Ntoroko. Tumaze kulima kilomita emu. Tumaze kulima kilomita emu kuruga harugudo rukolasi kuheka kuri eruguru hakaflegi. Semeriwe muno habwokuba orugudo runo rukaba rutakale mwagwa rwali mwaga kara beitu amani galgatarumu beitu komono grando wizeye yaleta abakazi n'abana bato n'abaseja bakuru itwena twaba mukintu tarona common ground etwehira amani orugudo tarolema. Abantu bagira ngo ibyentamburo umwanya ogubire baberira mino ga ruguru nokwe kushara mu kutamwa gabo okureba ngo enguto zabonera kandi tukaba twine kitekerezo ngaito abayusu kwenda kugura boda baitu ntubora na mbere turazirabi baitu habo kuba common ground twegeseze kukoro buyonzo rundiki kulimange engudo zo mu byaro ati aho twarora ngaito abayusu kigenda kutuyamba kugura nga boda nitusobora kututasha kwika mu maka. Abantu babahekera mugongo oba hamiti nabakuseba nuko no bathagatagati ababona bona bagarinda yabana abakabahekera kubyale bitwale musi yari byose tukalangera mama tukalero buguma tukalimo ruberiko kwa barokisi nerifamile twalyandaye abo kuza kutandika wihuriyo kutandika kwihamisha har government bagatandika kwekwateramo babandize bashemesebwe ekitongole kya Integrated Seed Sector Development ISSD ahamiringo eyabatora bakubasa kumara ebizibu byabo batabandize amisho bagahanga government abo tamara kurugarisha buri muntu wena torora ekisene kirungu cya kraki chaija kandi buri muntu wena yamanya hata rugudi ndamanya kintu kirungi muno ekitongole kino kurugajeya hati kitegeseze kukora bintu mu maka ebyemirembe kulima engudo kulima emisiri kurungi kutamwa emikura. Awareness under the Common Ground project, and one of the principles under the PEEP approach that we are using as a project is motivation that is intrinsic, so it comes within, from within. Omakura gandi abatora bishaza rya Bunyaruguru mu district ya Rubirizi batungira obuhereza bwa ambulance kandi borekera kushemererwa kuhanga omunonga abo buhwezo obo. Honorable Cadet Benjamin Obuturo kandi wabireho munyishengera habwishaza rya Bunyaruguru nuwahireyo ambulance ji twasemerwa munonga kureba ngona turetera ambulance kandi twasemerwa koko kireba ambulance obuzubu twine ambulance ibiri konka zitari hamwe zemwere katerera emwere kunuya umuntu kirwaro buranko kwatambura konka Honorable Cadet Benjamin Obuturo obya turetera ambulance neza ko yo mu mwanya gumwe ndakizibu cy'amotoka umuntu atizwaro bukiro ayanga abugwe zankeje bukanko para yambe atwayigwa twabona ki emotoka. Abatura b'eshicwekeci nabagira ngo babire bine okuremererwa bitatu baruhuka kigenda twangurizamu kubanga kati abantu bafe bafunye obuki bafunye entambula eziwerako kubanga kati ambulance bademu naye kati funyeyo okubiri kati abantu kigenda bangwira isima musajjati kandi wakutuyambira mu kimwe cyona aturetira ambulance kitaba kaza bakusara kandi tunachika moga kusala no busasi bwona ambulance korati. Amakuru agagasha kwa Jonathan Tsingwide hamwe na Onesimus Ndianabo.